Салам Супер ТВнын көрүүчүлөрү, биздин канал кезектеги социалдык экспериментти ишке ашыруу үчүн Борбор калаабызын так ортосунда турат. Буюрса, бул жолу биз шаар тургундарын жана анын конокторун мындай түр менен текшерип көрөлү дедик. Азыр бул жанымдагы Азамат деген жигит, жашы 12-де, жолдо өтүп бараткан кишилерге, айымдарга тамекимди күйгүзүп берип коюңузчу, болбосо спирттик ичимдигин ачып берип коюңузчу деген сунуш менен кайрылат. Биздин мекендештер бул нерсеге кандай көз карашта болот? Жардам берип жибереби? Балким Азаматты урушкандар чыгар, чогуу байкап көрөлү. Кызыктуу эксперимент болот деп ишенебиз. Биз менен болуңуз. С ротом открыть. С ротом. Не деп? Ауызбен ашып берейин ба? Ал не ал? Подожди. Пойдем. Я что, пиво? Угу. А что хочешь с этим делать? Ну выпить? С ртом открыть? Да. Открыть? Да, можно. Я Да. тебе не противно? Нет. Спасибо. Байке, зажигалка бар? Я. Зажигалка. Чё? Не нужно? Тамеки чегишке болчу да. У вас есть спички или зажигалка? Нет, Байке, зажигалка бар? Байке, күйгүз берип коесузбу? Я. Күйгүз берип коесузбу? Сağ Ооба. Çekilsin sen. Ооба. Kaçadasın? 2006 жылы. Hangi tane çekiyordun? Жөнүнөн. Ya. Жөнүнөн. Özün öptüsün. Деп койт. Эми бул социалдык эксперимент болчу, Супер ТВден каналдан. Мына тиякта камера. Анан байке алдын чекпеш керек да байке. Зажигалка бериңизчи. Зажигалка. Спичка. Sen çekiyorsun mu? Ооба. Kaçıncı kızım? 2006. 2006 çekiyorsun mu? Ооба. Atayla nereye çektin? Муштеке? Bile. Ооба. Ha bilip duruşpayısın. Жок. Nerede atayla? Агордо да? Ağırda da. Ооба. Sen bir ne otursun? Жөн эле достор менен жүргөм, аналар кетип калышпады. Uyattınız bu şey. Yani bu baykelerden çekelim. Сиз деле чыгып атпайсызбы? Ben 25'te mi? Ой, алдаңыз. Кемет берип Çadan коесуз. ne öyle atsın? 18'te? 18'te? Ооба. 22'de. Кемет берип коебуз мен. Uzun bir ödümüz. Докпай тамаша экен. Рахмат, бул социальный эксперимент болчу. Супер ТВден каналдан тигине камера. Sana görme. Тигине машинада. Бирок өзү да тышташыңыз керексиз да ошон үчүн. Анан жаман болот, өпкөзгө жаман. Зажигалка барбы? Yok. Зажигалка барбы? Зажигалка. Бекем, муну ачып берип коесузбу? Piyano var. Ооба. Attan alır mı? Магазинден эле? Özün attan alır. Бекем, зажигалка барбы? Зажигалка. Zажигалка? Зажигалка барбы? Могу күйгүзгө. Жөн эле? Нормально. İşte zaman bu. Нормально. Ич берип коесузбу? Sen hiç kettasın mısın? Ооба. Күтүрүңүз. Күтүрүңүз бул социальный эксперимент болчу, Супер ТВден каналдан. Тигиде камера турат. Негизи кичинекей балдарга ачып бербеш керек, анан. Sen takılıp sen hiç kettasın dedi. Ошо сиз ачып берип атасыз да, анан экинчи ачпай жүрдүңүз. Байке, зажигалка барбы? Ya. Зажигалка. Çok. Байке, зажигалка барбы? Ya. Зажигалка. Күйгүзгөн. Tam çekesin. Öyle koydun. Нормально. Нормально.
Жо, нормально эле. Чекте. Байке, зажигалка барбы? Ачып берип коесузбу? Аны, Ооба. içesizmi? Ооба. Чего? Ооба. Söngür. Эркекче эле айтып атам, ачып берип койбойсуң. Газ. Скажите, у вас есть зажигалка? Зажигалка? Да. Дайте, пожалуйста. Не знаешь, как прикуриваешь, что ли? Да, впервые. А что пробуешь? Стойте, стойте. Не надо пробовать. Нет, это был социальный эксперимент от канала Супер ТВ. И вот там камера. Да? Да, ну, Я не курю. просто дали мне зажигалку, но это плохо, так не надо делать. Вот не надо, да. Хорошо. Бәкем, маған дейсің зажигалка бар ма? Я. Зажигалка. Жоқ. Не аласың? Что я верну? Бәкен, зажигалка бар ма? Я. Зажигалка бар ма? Не аласың? Маған дейсің. Бәкем, оны ашып барып қоясың. Ашып барып қоясың. Бәкен, зажигалка бар ма? Бәкен, зажигалка бар ма? Я. Зажигалка. Чекай. Бәкен, оны ашып барып қоясың. Açık bir pasta. Aa. Aa. Açık bir pasta. Geç. Точно? Давай бұл. Эми социальный эксперимент болчу. Эми Супер ТВ каналдан түйіне камера қолыңызды көтеріп қойыңыз. Ана. Түйінен, машинада. Ақта дейсің? Машинада. Бәкем, зажигалка бар ма? Зажигалка. О, дайте зажигалку, пожалуйста. Зажигалку, да. Спичку можно. А, ты тоже? Да, дайте, пожалуйста. Нет. Нет, дайте, пожалуйста. Нет. Здравствуйте. Можете открыть? Ну, açıp kostu. Я. Açıp kostu. Açıp бүгінгі. Ма? Я, açıp. Кім айтасың сен? Açıp kostu. Аça албаймын мен мені. Антошен. Бітіріңіз. Имам. Социальный эксперимент болчу, андан кейін. Супер ТВ қалчу да. Сен ішкен атасың? Жоқ. Бәке, açıp kostu. Я? Açıp kostu. Сен Мен açıp koyuyorsun. Франк. Франк мен айтайын, açıp koyuyorsun. Написал, зачем ты покупаешь? Просто так. Нет, тебя не знаешь, что такое? Не? Серьезно, у тебя здоровье будет. Не, нормально. Да, я выкину, я тебе деньги дам лучше. Не надо, нет. Это был социальный эксперимент, вот там камера. Спасибо, что мне так сказали. Вася, есть зажигалка? Нет. Можете открыть вот это Чего это такое? пиво? Можете открыть? Бәкем, ашып беріп қойсың оны? Ашып беріп қойсың? Не важно. Жөніне керек, ашып беріп қойсың? Жоқ, Байке, азыр мол жерден ашып беріп қойбайсың? Не важно. Керек. Қойсаң. Шашылатын бола. Бәкем, оны ашып беріп қойсың? Күттіңіз. Кешіресіз, бұл социальный эксперимент болчу Супер ТВ каналдан. Ошо ачып салдыңыз, негизи ачпаш керек. Анан ошо ачпаш керек, пиво да ичпеш керек, кичинекей балдарга да бербеш керек. Кечиресиң, мен болсо мындай жакшы тарапка өзгөрөсүз деп ойлоном. Бәке, ачып берип коесузбу? Ачып берип коесузбу? Нет, пиво. Ачып берип коесузбу? Сағау? Ой. Ачып берип койбойсузбу бәке? Кім сатты саған? Сатушылар? Қайсы? Биракта. Көбіс? Давай тамаша. Бұл социальный эксперимент болчу Супер ТВ каналынан. Мага ушинтип айтканыңызга рахмат. Анан түйүнө камера. Колсузду булкулдап коюңуз. Түйүнө машинада. Жанына барып карайсыз. Мейли, рахмат. Мага социальный эксперимент өлө жакты. Кишилер ар кандай экен, кээдегилер болсо тамекини күүбүс берип коет, кээдегилер урушат, кээдегилер пивону деле ачып берип коюшу мүмкүн. Ошол социальный экспериментти жүргүзүп атканда
көптөгөндө ар кандай окуялар болду. Мисалы үчүн бирөөнү айтып берсем, эки орус кишилер келип атты дагы. Андан кийин болсо мен алардан сурадым, тамекини күйгүз берип коесузбу деп, орусча тилинде. Андан кийин болсо тиги байкелер болсо макулдап эле жөндөн жөн эле күйгүзүп эле берип койду да, эчтеке деле сурап деле койгон жок, жөн эле күйгүзүп берди. Ошол окуя мындай кичине башкача болду да. Байкем, зажигалка барбы?